Kemudian ya perlu baru di kan video kan dia kemudian sign in ya ke Play Store. Tepet ngala klik untuk sign in buat ngala app ya kan ke checking info. App ya kan ada bukan dalong. Tepet ngan klik untuk batok skip. Ngan skip. Pet yang to nga klik untuk create account. Te nga ai ka for my personal use. Te nga klik next. Te hang ne pila pendap ya first name ya kuting jongpi. Mbak ka show name pat pendap ya ka jat jongpi. Te pet nga ada pendap nga ai next. Pe hang ne pat saka date of birth jongpi pila ban pendap. Te nga dep nga ai klik next. Bật ngedang app sipang. Pet ngala klik to next. Pet hang ne ka ai ban choose ya email address. Te pet nga dang jit itu email address. Pet ngan jit na pedeng kita. Jit kat ko pis ngau bit mapi kat ko i tenat kat ko bakwa mapi. Te pet ngala dep jit te hang ne nga tho yo password. Te hang ne kip ha ban tho yo password u baklan pha u badon bat u number bat u dak lan ki symbol. Te pet nga ngan tho hang ne. Pet ngala tho hang ne. Pet ba ngala tho hang ne password jang ha. App sipang. Pet hang ne ngala tho password ban sa klik next. Pet ka rosak to nama ba kambiang ka kombu password jang ha. Te pet ngala pet ba pet. Te ngala ai next. Pet hang to ngala ai next biang. Pet sa scroll siapa boleh bahaya kini kita. Te ngala klik to agree. I agree. Te pet ka along. Pet biang ran kamar I accept hang to. Pet hap klik hang to accept. App sipang. App sipang kampat long. Wat kiki app sipang. Te pet nga klik hang to ha accept. Klik hang to accept. App ko download. Pet takum ne kala along. Ngangit pala yo i bat ngangit pala sengutu te sa comment sa ide nga padmi video. Takum ni kala biang play.